Assalamu alaikum mekendештер. Кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгүн 6 февраль 2023 жыл. Күнгө 1-күн. Кудай буйрса ишке чыктык. Саат 7-ден 10 өтүп калды. Коэффициент гарит 450 минималкада жанып калыптыр. Бүгүн кандай болот, кандай жок, Кудай кааласа көрөбүз. Bir 67 менен берет го, сразу биринчи заказ отказ албайбыз. 8 минуттек 1,6 подача, 1,6 километр дейт. Бисмилlah. Анда эмесе кеттик. Биринчи заказ 36 минуттан 1021 рубль. 20 kilometre 9 minut 326 ruble 3 kilometre 31 minuta 10 kilometre 816 ruble 19 minut 474 ruble 5 kilometre Остановка Ярославский 30 minut 17 kilometre 631 ruble 25 minuta 17 kilometre 735 ruble
минутта да 32 километрге 1035 рубль. Поселокка келип калдым. Сонун жер экен. Новорижск менен чыкканда дальше. Обратно заказ беребем бул Яндекстен. Otuz 9 минута 599 рубль. On 2 kilometre 33 minutада 724 рубль. 13 минутада 12 kilometre 364 рубль. Домой коюп түшүп кетсемби же по делам коюп түшүп кетсемби? Заказ бербейт, лучше тезирээк по деламды коюп түшүп кетиш керек. Saat 3'ten 58 öttü. 6165 rubl oldu. İnternet жақсы иштебейт атпакта. Канча заказ кылып койдук деп 14 заказда. 22 минутта 417 рубль. 9 километр. Bir yaşayacaktım taşa bitti zakazdan taşa dalinden. Yaşayacaktım taşa aytadı. 26 minut 11 kilometre 300 metre 453 rubl. 11 minuta 3 kilometre 283 rubl. 13 kilometre 28 minuta 868 rubl. Devam ekendeştir. Kuday buyursa uyga geldim. İş bitti. Общий 8349 rubl boluptur. Общий 18 zakaz 12 saat işledim. Так, kilometre 310 kilometre жүрдüm общий. Şunday. Keyinki videodan görüşkөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар. Барыңыздарга ассаламу алейкум.